ididamot nga nagkita. Martes, nagsabat manindalanta. Miyerkules, impudnum dayta marikrik na. Huwebes, agayan ayatan na dua. Biyernes, adot nagpaspasyaran ta. Agkibkibin tabayat iti panpanagnata. Sabado, kilaat nagpasugnod ka. Di madanon ti Domingo, biyag ko di ka nagpapakita. Kaslaki mat nagpaspas adinteng, apang darikmat nagpukaw metlaeng. Di maturog at kakingking na yipkep, hindi agari ingat anyan naglamek. Kaslakimat nagpaspas adinteng, apang darikmat nagpukaw metlaeng. Di maturog